Alhamdulillah akhirnya tiba juga kita makanan terenak di kota Sigli guys. Sagar bro. Perum kakek. Karena rela. Kenapa bang? Akhirnya makanan terhits. Mie terbaik terenak di dunia. Mie Cebaha bro. AFK apa jemput ramah takkan lo mie biang. Balik semua buat kena dodoi pada tau. Kejap kena lo be. Ini apa tu balik ngantor, baru siap ngantor pada. Sangat bro. Kasih dulu dong komentarnya dong. Jadi kau kalau Luar biasa. Luar biasa. kayak kontrol yang tahu. Ayo, itu super. Oh, sangar bro. Bere ya bro. Ekstrovert. Coba deh. Mantap. Kiban CEO Reborn. Nice. Cheers ya. And good. 2 jempol. Nice bro. Kiban kerupuk. Mantap. Biki ya. Iya kan. Kami baterai. Alhamdulillah. Ayo, komentarnya. Start. Start. Dah mulai tu kayak terkenal bro. Tiba-tiba 18 juta awak nonton. Ini apa? Didikan Habib. Jadi apa ya? Balik kau dulu Yumi. Yo ngatru. Goks bro. Cokle. Nice. Kiban chef. Guys, how about taste? Do you enjoy Ronaldo? Bismillah bro. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Kah apa juga? Kon, saya robot dulu le. Aku belum kalian. Aku dulu. Boleh. Oh, Mantap bro. Kenangan bro. 1 2 3. Thumbnail namanya pun jumpa kau kamera aja. Thumbnailnya nak bawa foto. Bismillah aja lah bro. Udah lama juga makan kepiting. Guys, nice bro. Ano ba yan? Kaya mo nang lingi, kabeng. Yung ilaga na po. Managa ro. Bismillah bro. Masuk dah nang. Betul kamu pilih lah sih lah. Thumbnail tu. Baju keng kita. Sobra ada kita ang dua bi. Sobra patiknya ada ro ini. Ada pun tu, kau ibu. Pak betul juga kan? Kita yang udah lanjut. Pakai betul. Be. Betul her. Foto li nyanda. Iya, Pak. Lagi yo.